Mwagize vuba tukafungura nibuze mukaduha natwe tukarya tukagenda ko turihuta. Ayo kanizi yose wabaye ute? Sha kumera uruhara. Nanga no wakutsa amenyo. Noneze uruhara ururwa ko ari urw'abakire amenyo anga. Sha ndaguzetse ari uruhara se n'amenyo. Uruhara bagiye kubaka gukora kuzakora ikibuga Nyamata uburare bugasanga uruhara. Indege sheshatu warayizagwa. Mu menyo ze hajya ibanza ariko nanjye nabyo nsinabivuga cyane. Tugende kabisa. Twende kabisa. Ariko se uribuka jaho ndi utinda ku kazi nkajya kubasura. Burya ngezeyo dibanga buri imbwa. Urabeshya. Ndetse ko ntayiri. Ayiwe data we. Reka. Iki rero iki nicyo kizajya gishobora abantu babarira amasaha Kigali bari ntago byoroshye. Kandi no kwimenya abantu. Sasa. None yaratuzaniye n'umuzungura kugira ngo ari. Ira ni imitwe. Ni imitwe kugira ngo akomeza tunyunyuza imitsi yacu. Ariko nawe cyo nzi aragenda aruka inzira yose. Ntacyo. Ndabishiye ariko. Bari baguhaye. Batuzaniye imbwa. Wagize Imana wowe utaraje n'ubana ariyeho. Urabona ahubwo reka nkwereke nicyo kizajya gishobora abantu nk'abariya. Waruza abantu bitwa bakabarira. N'abantu babariraga saa 6 amasaha. Uko zigeze bakaba. None yatuzaniye umuzungu urabona imitwe. Nanjye nabasanze icyo gihe. Bagende. Bimaze kujya bisa